Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat. Allah Taala her birimizin niyetimizni, tilegimizni kabul kılsın. Daim aytып жүргөндөй, Kuday Taalam baskan her bir 10 kadamımızga soğup yazgan bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizni Kuday Taalam keçirgen bolsun. Bizdin şol bugünkü temamız dindi jamanatты kılıudan alыс болуу деген tema eken. Dindi jamanatты kılıudan alыс болуу деген tema eken. Bayaq dindi jamanat kılganlar köp da. Biroq oşonun biz iki taraftan alışыбыз керек da. Dindi jamanat kılganlar var, anan dindi jaman көргөндөр var. Bu iki taraftan ketет da bu mesele. Dindi jamanat kılganlar özünçe, dindi jaman көргөндөр özünçe. Мысалы, динди жаман көргөндөр бар да, диндин кээ өкүмдөрүн жаман көрүшөт. Же болсо жокко чыгарат. Же болсо жалпылай эле динди булар өзү жаман көрүшөт да. Кудай сактасын, бул нерсе капырдык алып барат. Мисалы, намаз окуп жүрө бересиңер да, мына карасаң, жүрөт го мына намаз окуп. Неге жетишти? Намаз окуп. Намаздын не пайдасы бар деген сөздөрдү айтат. Мисалы, намазда не пайда бар? Намаз окуп не пайда көрдүң деп туруп, намазды жаман көргөндөр бар. Орозо кармап туруп, орозону жаман көргөндөрү бар. Орозо не пайдасы бар? Кеч-кечим ач калдың, не кыласың? Не азап деп туруп, не ошо орозону жаман көргөндөрү бар. Же болбосо зекет. Эми өзүң иштеп тапкан акчаны неге сен бирөөгө бересиң? Ар ким өзү иштеп тапсын. Ал жалкоо иштебесе өзү билсин. Ал не сен ага бересиң деп туруп, не аны түшүнбөйт да. Себеби Кудай Таалам бөлүштүргөндө кээбирлерге атайын берген да, мисалы, байлыкты берген, ошол кайрымдуулук кылабы жокпу сынаш үчүн да. Eğer de anı vermey turan bolsa, anından özünün суроо жообу var da bayağı жерде. Же болсо мисалы хижап маселеси. Не кыласың чүмкөнүп, жаштайыңнан эле. Жолу салып, не кыласың? Мени жашыма келгенде деле салынасың да дейт, бирок өзү 70-ке чыккан өзү жолу салынбайт да, баягы чыгарасың баягылардын насаатын. Менин жашыма чыксаң деле үлгүрөсүң. Салынсаң болот да дейт, бирок өзү жолу салынбайт. Орозо кармайт, намаз окубайт. Дагы каршы чыгат да баягы нерселерге. Же болбосо дини өкүмдөрдү маскаралоо деген нерсе бар. Маскаралайт да. Ла иляха иллаллах деген сөз бир башкача манералар менен, башкача мимикалар менен айтып маскаралап, мына чоколуп жүрөт да, мисалы намаз окуганда тоңкоңдоп жүрөт да деген сөздөрдү айтып, динди маскаралайт. Кудай сактасын. Бул капырлык алып барып коюшу мүмкүн да, динди маскаралоо. Кудай сактасын бул нерселерди. Эми анын дагы себептери болушу мүмкүн да. Жөндөн желе андай сөздөр айтылбайт. Анын бир гана себеби бул не? Илимсиздик. Ал өзүнүн илими жок да. Өзү аракет кылган эмес, изилденген эмес, билбейт, окуган эмес. Же болсо ата-энеси же бир убагында бир айтып койгон эмес. Же болсо ата-энеси же эле таштап койгон, төрөп эле тарбия берген эмес да. Ичиндирген, кийиндирген болду. Башка эч нерсени үйрөткөн эмес да. Ата-эненин милдети тарбия бериш да, туурабы? Эгерде жакшы тарбия бере турган болсок, өзү ичинет, өзү кийинет, керек болсо сени дагы ичиндирет, кийиндирет. Ошондуктан бул жерде эмне? Эң негизги маселе бул ошол илимсиздик, жахилдик деп коет бизде. Илимсиздиктен ошондой сөздөрдү айтышы мүмкүн да. Анан экинчиден бул жерде эмне? Ошо нафсини ээрчүү. Нафсине жеңилип калган. Нәпсі башкара. Себеби бул нәпсі эч качан бул адамды жакшылыкка жетелебейт экен да, жалаң жамандыкка жетелейт экен да адам нәпсі. Андан кийин бузуку достор. Достору чөйрөсү ошол да. Чөйрө кандай болсо ошого адам ийилип кетет экен да, баары бир ийилет экен да. Мисалы, жакшы адам деле сен жамансың, жаманың деп берсең жаман болуп кетет экен баягы жердечи. Жаман адам деле сен жакшысың деп эле мактай берсең, ал жакшы болуп кетет экен баягы жердечи. Көрбөйсүңбү? Ошондой эле бул жерде эмне? Чөйрө экен да, чөйрө. Эгерде ошол чөйрө жаман болсо, достор жаман болсо, ошолордун катарына кошулуп кетет экен да. Мисалы, достор менен отурганда бирөө мен адам намаз окуп берейинби деп мас болуп алып туруп, бирдемке кылып маскаралайт. Экинчиси мен орозомун, мен оозумду арак менен ачам деп ар кандай маскаралып башка кылып достордун чөйрөсү. Ошондой жаман болсо, адам дагы ошо ийилип кете берет экен. Кудай сактасын. Анан
Ekинчisi баягы адамдардын динди жаман көрүүсүнө мусулман динин жаман көрсөткөн адамдар да себепчи болушу мүмкүн да. Себеби бир адам жаман көрсөтүп койгон болушу мүмкүн. Ошондон биротоло динди жаман көрүп калган да. Ошондуктан бизден бүгүнкү тема динди жаманатты кылуудан алыс болуу деген тема экен. Динди жаманатты көрсөтүп койгон да. Мисалы бирөө жоолукчан болуп туруп же сакалчан болуп туруп аны алдап кеткен. Алдап кеткен болду. Мусулманың ошол болсо динчилиң болду, бүттү. Деп туруп бүт барын жаман көрүп калган да. Кудай сактасын ошол нерседен. Эми мисалы хижаб. Динди жаман көрсөткөндөр кандай? Хижаб кийген, бирок сөгүнөт. Кыз баш менен сөгүнөт. Же болбосо тамеки тартат. Же болбосо пиво ичет. Өзү хижабчан, хижаб кийип алган. Ал динди жаманат кылып атат да. Хижаб кийген адам, сакал койгон адамдарды элдер башкача карайт. Анткени сакал койдуңузбу, сиз Аллахтын атынан сүйлөйсүз. Пайгамбардын атынан кол койгон адам болуп эсептелесиз да. Сиздин ар бир кылган ишиңизди элдер карап турат. Эми бул жоолукчан экен, бул сакалы бар экен, демек бул ажыга барып келиптир, умрага барып келиптир, ошонуку туура дейт да. Элдер ойлойт да. Умрага барып келсеңиз эле сизди ал жака барып диссертация жактап келди деп ойлойт. Умрага барып келсеңиз, же болбосо ажыга барып келсеңиз. Бирок биз айтат, эшекти 100 жолу ажыга алып барып келсем дагы эшек бойдон калат дейт го баягы жерде. Ошондон туугандар, биз өзүбүз оңдошубуз керек да. Мисалы кейлер бар, умрага барып келген, дагы эле ичип жүрөт, тамеки таштаган жок. Бул динди жаманат көрсөтүп атат баягы жердечи. Ошондуктан туугандар, баягы умрага барганда да кичине даярданыш керек, ажыга барганда да даярданыш керек баягы жерде. Биз ажыга барганда 2001-жылы бирөө барды. Канча адамдар ажыга бара албай өлүп кетип атат да. Баягы бул ысык атадай ойлостеткен го дейм. Балам жинди мени дейт, бул жака неге жөнөттү дейт. Андан көрө ысык атага жөнөтпөйбү, барып туруп курортто эс алат экен дейт. Карасаң, ушундай түшүнүк менен барып келди да баягы. Кудай сактасын. Буара кечиңте жөн эле. Эми бул жерде мына хижабты карасаңар, мисалы хижаб кийген, кылган иши, жүргөн турганы эч качан бул дал келбейт. Өзү хижаб кийип алган, бийлейт, дискотекаларда жүрөт, тамекини тартат, баягы жерде сөгүнөт, алдайт, жалган сүйлөйт. Бул жерде динди жаман көрсөтүү болуп эсептелет. Анткени бизде ошол кылган ишибиз биздин динибизге туура келиш керек. Болбосо динди биз жаман көрсөтөбүз. Эгер биз себептүү бирөө динди жаман көрүп калган болсо, ал жаман көрүп өзү эле калбайт да. Балдарына айтат да, тиги жоолукчан кызым сигарет чегип жүрөт, кой, эмне кыласың, жоолук салбай эле кой деп. Ошолордун күнөөсүнүн баардыгы ошол адамга жазылат да. Кудай сактасын. Же болбосо мисалы сакал. Кейбирлер бар, сакал коюп алган, астагфирулла. Болбойт андай дейт дагы, өзүнүн кылган иштери теңирден тескери да баягы жердечи. Онда инилерим айтат, ошолорда бирөө сода кылат эле дейт. Ар кимди алдай берип, эч ким ишенбей калды баягы сакалына дейт. Анан сакалын алып салыпты дейт баягычы. Эл ишенбей калган. Эч ким тааныбай калдык дейт баягы. Элестетип көр, сакалчан болуп жүрөлү, сакалы жок келип калса баягы. Тааныбай койт эч ким баягыны. Жана сакалчан бала кече менен алдап коюп, ар ким идей берип жатты дейт да, көрбөйсүңөр. Демек, бул динди жаманатты көрсөтүү. Себеби элдер ойлойт да, болбосо сакал текеде деле бар го негизи. Туурабы? Маркста деле, Энгилисте деле, баарында, Ленинде деле сакалы болгон өзү негизи. Бирок азыркы заманда ошо сакал десе эле динди түшүнүп калды да. Сакалчан рекеттер толтура көрүлө жүрөбүз го. Тигини өлтүрүп коюптур, муну эмип коюптур, мына кылмыш экен деп туруп, карасаң сакалчан баягы жерде. Сакалдын бартын кетирди да баягы жерде. Ошо сакал коюп туруп, өзү намаз окубайт. Сакал койгон тамекини тартат. Сакал койгон арак ичет. Сакал койгон жалган сүйлөйт, аферист баягы жерде. Кече ошол эмелерди карап туруп көрүп калдым интернеттен. Мен ушунча адамдардын аферисин көрдүм, иттин аферисин биринчи жолу көрдүм деп бир чыгарып коюптур. Бир ит бутун сүйрөп келсе, баягы майыптай көрсөтүп атат да. Бирөө нан берсе, нанды тишип алып чуркап кетип калып атат. Иттин деле афериси чыгып тур.
Bayağı aytып koyuptur. Adamın aferistlerini gördüm, itin aferisini birinci olup görüşüm deyip. Bayağı ne? Ellerdi oşenti aldaydı eken, bayağı çolongdap keledi eken dagın bir narsa suraydı eken, nan berse çok apet koladı eken bayağı jerde. Көрмейді, тоба қылдым. Жұғатты оқшайды бұл аферистік, бүтелі барына. Алар болса көбінше міне сақалға ишендіреді екен, сақалды пайдаланады екен, қарасаңар. Бұл ал мұсылман емес өзі негізінде қарағанда. Қылған іштерін елесті. Мұсылман андай адам қылмайды. Бұл не шайтанның әлі, бұл шәкірттері да. Bir adam сақалчан ошол не динди жаман көрсөттү. Құдай сақтасын. Ошондуктан мұсылман адам din degende өзі оқыш керек бірінші. Dinді өзі оқып көрсөз керек, қызығып. Бұл оңай нәрсе емес, бұл пирашка емес, ал өле жеп қоя тұрғандай. Же нәске емес, жақпаса алмаштар ола тұрғандай. Бұл бізді бейішке алып бара тұрған, же тозық алып бара тұрған іш. Ошондуктан әрбір адам өзі ошо dinді оқыш керек, өзі сөз керек, өзі ақылы менен ынаныш керек баяғы жердечи. Же болсо ошол не бір алымдан сураш керек. Бұл қандай маселе бұл, өзі не бұл? Құдайды біз кантип тааныбыз? Неге мысалы тамеки тартсақ болбойт деп тұр, мысалы ошоны дәлелімен сұраш керек. Бізде болса тамеки тартсам неге болбойт десе жаман болады дейді. Неге жаман болады десе сұра, жаман бала болып қаласың дейді. Түшүндүрбөйт да. Арақ ішсе болбойт, неге болбойт? Сұра, жаман бала болып қаласың дейді. Аны бір мисал қатары түшүндүрүш керек. Балам, мысалы 200 сомға бір бөтөлкө арақ алғаннан көрө 200 сомға 50 сомдан 4 килограмм картошка алғаныңыз жакшы емес пе? 4 kilo kartoşka alsak, anı 4 gün jeybiz. Araқты sen bir günde içip koyuyorsun. Sen anan içip masbol kırışan ketip kalatıran bolsa, sasetlerge ziyanın tiyet, köşelerge ziyanın tiyet. Gelecekte tukumdarın invalid bolup kalat. Denen bir araka ulanıp kalatıran bolsa dep, oşonu düşündürüş gerek. Misalı, karasan buna yit içpeyt eken araktı. Sen itten dağı tömön düşüp ketip atasın dep tur, oşonu aytış gerek. Düşündürüş gerek oşol maseleni. Eğer de akıllı menen işenbese, misal menen düşündürüş gerek da. Görmüşsüz. Demek, yok degende biz misal menen düşündürüşüz gerek da, oşon eten baldarыбызга бұл жақшы, бұл жаман деп oşonu düşündürüşüz gerek. Eğer düşündürsek bala düşünür. Çoğlar düşünmeye etmeybe bizde. Çoğlar düşünmeye etmeybe. Aç sen, anne ayda veresin da. Men atam içken deyim, atan maşinenin aslında özünü ırıtsa sen ırıtpaysın da. Atan zodan sekerse sen sekerbeysin de артынан, doğru mu? Ошондуктан biz балдар үчүн жооп беребиз туугандар. Балдар үчүн ата-эне жооп берет. Ата-эненин милдети балага тарбия бериш, тамак аш, кийим кече бул экинчи маселе. Жакшы тарбия бериш керек. Эгерде ошол нерсени өзүбүз үйрөнбөсөк, анткени туура эмес маалымат болсо, биз динди жаман көрсөтүп коебуз, Кудай сактасын. Динди жаманат кылып коебуз. Кыскасы, bizden ketmesin tuğanlar, bizden ketmesin da, biz arkalı eller dindi jaman körüp kalbasın. Men arkalı dindi jaman körüp kalbasın. Siz arkalı dindi jaman körüp kalbasın. Siz arkalı eller dindi jaman körüp kalbasın. Anın için biz dindi үйрөнүшүбүз керек. Эми dindi jaman көрсөтүүнүн өкүмү кандай десе, бул адамды динден чыгарып коюшу мүмкүн. Кудай сактасын. Мисалы, dindi жаман көрсөтүү деген бұл Құранда тигинде, Құранда мындай деп Құраннан кемчилик издеген болуп калат бул. Динди жаман көрүү деген нерсе дагы бар да бул жерде. Мисалы Құранда ката болушу мүмкүн эмес. Атам замандан бери, 14 кылымдан бери Құрандан эч ким ката таба элек. Ката болушу дагы мүмкүн эмес. Анткени Аллах Таала Құран аркылуу бизге бүт бул адам, бул арам деп туруп, бүт бул жашоону бизге Құран аркылуу үйрөттү Аллах Таала. Құранда қата болушы бұл мүмкін емес. Allah Құранда айтады: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Құранды біз өзіміз түшірдік пе? Құранды біз өзіміз сақтаймыз деп Аллах Таала өзінің кепілдігін алған. Құранда қата болушы мүмкін емес. Біреу да Құраннан қата іздеймін деп бір алымға сұра беріп тұр. Ешбір еркектің көйдөнүндө екі жүрек болбойт деген аят бар ғой негізі. Ана неге бұл жерде жалпы эле адамзат деп айтқан жоқ. Неге еркек деп атат? Бұл Құранға қатада. Мысалы аялда деле бар ғой десе, тиги алым айтып коет дейт. Аялдың бойына бүтсе, içinde екі жүрек болып қалады дейді. Баягы жерде. Егер егіз бала бойына бүте турган болсо, 3 жүрек болып қалады анын аял затынын içinde. Деген екен да баягы жерде. Бұл жерде ешбір еркектің деп айтқан Аллах Таала. Көрбөйсүңөр. Демек, Құранда қата болушу мүмкүн емес туғандар.
Allah Taala Kur'an'da özü saktayım degen özü saktaydı. Kepildik alan. Oşol sebepten karasaňar, arap dilinde aytılıusunun sırrı oşol da. Misal Kıtayga barsak közümden da jimşiýgan Kıtaylaryň dil Elhamdülillahi Rabbil alamin Errahmanirrahim deyil. Afrikaga barsak ýerinde salandagan çok negirde dil Elhamdülillahi Rabbil alamin birile Kur'an'da okuýbuz bu ýerde-çi. Bul özgörbeýdi hiç kaçan. Bul Kur'an Peygamber onda kanay çıkın bolsa kıyamat kaçan oşol boydan kalan. Özgörbeýdi Kur'an. Kırgızçasında olsa arkim özünün Kırgızça düşündürmesi dep koyat ana Kur'an'dan. Düşündürmesi. Misalı Kur'an'ı Kırgızça okuyturan bolsa ganda talaş çıkışı mümkün. Bibliýany karasaň başynda ele açkanda 150 tilge kotorulgan dep turat. Demek bir tilden ikinci tilge kotorulganda sözsüz bir orça ýakynda iskajeniya koşulup kalat bu ýerde-çi. Misal koy. Baran degen many düşündürет. Koy orduna. Pastav degen many. Arqynda manlar bar da. Misal men aýtdym. Elhamdülillahi Rabbil alamin degende bardyk alamlardyň Rabbusy bolgan Allah Taalaga maktallar bolsun desem, bul agam çıkışı mümkün. Bardyr emes, bütkül alam dep aýtşyň gerek boldy eken. Misal karasak, karma-karşılar çıkıp öret eken da. Arapçada hiç kim talaşa albaydy da. Arapça Allah Taala çürügen boldy, oşol boydan Kur'anda kelgen. Demek Kur'anda bardygy hiç kaçan özgörbeýdi, oşol boydan kalgan. Emi Kur'anda kemçiligi desek, biz dinden çekip başlýarys mümkün. Hudaý saklasın. Andan keyin tuğandar, bu yerde Peygamberimiz dağına aytadi. Men kezebe aleyye mutaammiden falyetabawwa maq'adahu minen nar. Kimde menin atımdan jalgan süylegen bolsa atayın. Al tozoktan özüne orun daýardagan bolat deydi. Özüne orun daýardapdyr tozoktan deydi. Hudaý saklasın. Bu yerde hadiste ne Kur'an'da ayırmaş yok. Hadiste mınday degende öyle cennet mınday aytıp koysa künekör bolabız. Özgө tozoktan orun daýardagan bolabız. Kur'anda mınday degen dep turup talaşkanlar var toltura. Hudaý saklasın. İlimi jok özüne talaşa. İlimi siz ayta turan bolsak özüzgө tozoktan orun daýardagan bolabız. Hudaý saklasın. Biz korkuşubuz gerek da. Ne Allah üçün biröge söz aytkanda Allah'ın sözün men katı aytıp koyboýun dep korkuşubuz gerek da. O murda men daýym aytgan misal var. Bilesizler bir çala molda var eken. Hudaý saklasın onday adamlardan. Biri soratyr, molda eken nas çekse bolabı dese bolboýt deydi eken. Ne Kur'anda bar bu dese bar dep koýdy deydi. Astagfirullah. Kur'anyň kaýerinde bar eken dese kul auzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Üç ýerde haram deyip bolboýt dep. Kara momentalda özünde tozoktan orun daýardap aldy da baýa ýerde-çi. Nas degen bol elder degen söz. Rabbun nas elderdiň Rabbusu, ilahin nas elderdiň Hudaýy, malikin nas elderdiň padşasy. Elder degen söz de baýa ýerde. Okşaşdyr urup koýdy baýa ýerde-çi. Hudaý saklasyn. Paýgamber ne deydi? Kim menin atımdan jalgan süýlej turan bolsa, özüne özü tozoktan orun daýardapdyr deydi. Bu ýerde Kur'anyň hayaty. Kur'anyň hayatyny biz bilbesek men bilmeýmeli dep goýuş gerek. Künekör bolboý. Hem kayda aytat da musulmanlar tiginde, musulmanlar anday, mınday degen sözlerdi aytat. Anda suro berişim ber körüňüzler da. Sen özüň kimsiň? Sen musulman emassyň mı anda degen suro beriş gerek da. Özü musulman, dan hem musulmanlaryň tiginde mınday deyip, demek anda musulman emes mi özü? Özüň başka dindin ökülü dep elestetdi. Görmüşler. Oşo sözden tory emes da. Musulmanlar tiginde mınday dep turup ne özün musulman emeslerdiň katarına koşup alıp musulmandardy ne ayıbyn izdep atkanday bolat. Hudaý saklasyn. Misal keýler bar da jamanatty körsetkenler. Men çoň atam molda bolgan, men taýatam da çoň molda bolgan. Men moldanyň tukumyn deyip, birak özü düppül mas. Butunda tura albaydy. Tora çoň ataň molda eken, nege saňa tarbiýa berbepdir da? Sen tarbiýaň jok eken da. Nege sen mas süresin? Oşo maktanganga jaraşan boluş gerek da. Şu çoň ataň jolun jolda boýsun sen. Şaýtan jolun jolda bolbay. Bar boşandaýlar. Bar maktanat. Çoň ataň molda bol. Atam molda bolgon diýdi tora. Sen ataň molda eken, sen jolga başka jolga düşüp alpsyň anda. Emi bu kanday boş gerek? Misal musulmanlarda jamanatty körsetүүnүн daha bir jolu biz üýdegi tarbiyada tugandar. Biz üýde kanday bolsak, üýde oşol nerse sırtga çygat eken da. Misal konoklar kelet, başkalar kelgende ne? Senin üýdegi jürüm turumuň, süýlegen sözleriň täsir eter sözsüz türde. Süýlegen sözleriň sözsüz türde täsir eter.
Мысалы, мұрдағы жұмаларда бір айтқанмын, баяғы Европадан біреу Қошқорға келіп қалыптыр. Қошқорға келіп, таң қалыптыр да, сілерде дейді, кемпірлер осы жақта тамақ жасап отырып, тегіне қыл, мұны қыл деп барын басқарып қояды екен деп таң қалады екен да баяғы жерде. Чоңайнен айтқаны қыласың да, қанша қылбай қойсын, тура ғой? Баяғы жерде. Чоңайнен айтқаны қыласың. Сілердің тарбия басқаша екен. Мен енді кейінгі жыл келгенде бала шақамды алып келіп тұрып, мен ұшы тарбияны көрсетішім керек дейді. Себебі бізде балдар чоңайған екен өзіменен өзі кетеді. Қартайғанда біз үйде сатамыз дағын, ошол екеуіміз дағын қарлар үйіне барып аламыз. Бізде ошол қарлар үйінде жатады, ошол жақта жатады біздікілер. Сілерде тарбия болсаңда бізде балдар нерлеріңіз қарайды деп тұрып, таң қалады дейді. Көрбейсің бе? Еми чоңаталарды көрсең, чоңаталардың сүрінен кейбір балдары ич өтіп кетеді ғой деп қойса. Бірақ бұл мұрда болған, азырандай болмай қалды. Азыр бір башқаша мақал пайда болып тұр. Еркек қартайса торпақ болады, аял қартайса еркек болады деп. Азыр ошол еркектер торпақ değil болып қалды. Қартайған аялының пультынан шықпайды. Чал тигіні қыл, мақылдағым не қылайын деп, ошоны айтқанды қылып жүреді, өзінің башымен еш қыла албай қалады. Себебі арағы чебер кеуілер, барыс емес, конечно. Темекі тартер мейісін жеп қойғанда, баяғы жерде. Торпақ değil болып қалған. Аялын не десе ошоны қылады, кемпірін айтқанды қылады, өзі бір еш қылбайды. Кемпір башқарып қалған, айланайын, тигіні қыл, мұны қыл, андай қыл, тигіні айт, аны қылсын, мұны айт, мұны қылсын деп тұрып, ошол кемпірлер башқарып қалды кейбір жерде. Ай күлдім ошол мақалды оқып алып. Аял қартайса еркек болады, еркек қартайса торпақ болады деп. Ал деле мисал жөндөн жөн шыққан жері жоқ та баяғы жерде. Эми үй бүлөдөн биз таалим тарбияны көрсөтүшүбүз керек. Эгер үй бүлөдө боло турган болсо, анда баарысы таасир берет да, сөзсүз түрдө таасир берет. Себеби кошунанын балдары келет, же туугандардын балдары келет, дос жарлар келет, келгенде сенин балдарың таасирлүү болуп кана тамактан дегенде Аллахума барик лана фима разактана деп дуан айтып тамак жеп, тамак түшкөндөн кийин бата кылып туруп, дасторконду жыйнашып апасына жардам берип турса, кандай сонун? Бажыра, туурабы? А бизде эркектер билесиңер, қолында телефон атасы келсе, салам алейкум да жоқ, мынтып қояды. Болды, өзінің көзі телефонда, телефон ойнап отырады. Баяғы жерде же, ал телефонды біз мындайша айтқанда, бидің баласы емес, телефонның баласы болып қалды да, азырқы балдар. Телефон тарбия беріп атады баяғы, телефон үйретіп атады, барлық нәрсені. Ана ошол туура эмес, динди жаман көрсөтүп, өзү хижапчан, кыз жигит болуп көчөдө, өзү жолуксаң көчөдө балдар менен жетелешип жүрөт. Ал туура эмес. Шариятыбыз боюнча бойго жетиби, ата-энеси сүйлөшсүн, бала менен кыз бир-эки жол сүйлөшсүн, сразу бериш керек. Баягы бир жыл сүйлөшүп жүрүү деген нерсе жок шариятта. Анда самапал болуп калат. Эч ким жаман жагын көрсөткүсү келбейт. Жақылап танышсын, сүріштір, сөйлесін, болды, үйлесін, башынан баштап оригинал жашоо башталыш керек та. Bir жыл сүйлөшүп жүрсе, жаман жагын көрсөтпөйт, үйленгөндөн кийин бир кичине туура эмес жак чыгып калса, мен мунуңду билбептирмин, билгенимде мен вообще сага үйлөнмөк эмесмин деп чыгат да баягы жерде.